clear tu te chi bai le vekule tunlai khovela chuan inpumna atam to ema film khorangai sia kan hretlang theu ome amaro chu film khorangai kan ti rualin film khordan tur kan hriat lo ero chuan mi thiam tam tak te hian min la bum thei tho ani tunlaya inpumna tamber hi chu ngai chana nilovin internet khovela cheng kan ni to wangin kan phone kal tlangin inbumna hi an kalpui tlang pui to a tin chu mai ba ka kanip te a poisa ron lak chu ringot nilovin kan bank account te hi kan poisa da na tan kan man tamber ani to wangin heng mi bum ching te hian kan bank account atanga sum lak chu dan tur chu an thiam khop mai ole tun na ya Assam police ten an man po hi turu tak ania he inpum na lian taka hian mi tam tak anin nam noya tin chu mai ba ka he inpum na hian sumpe pun do wanga investment ti an tam hle bok ani ole kan hria thiam thei dan turin amasa hin soizauna nei masalokila man kuma mizorama thilthing ang deuh kha ania chia pom kan hre theu ome khati hun lai po khan mi tam takin an sum nei ang te chu chia poma khan an chia hun rei lo te chungin an sum tho chu amma ai tamin alo pungta a ti chuan rei lo te hnuwa an sum tho chu apung nen an lakir le thin ani khati ang deuh kha tuna samrama thiltheng po hi niya he inpum na hi engtiang chiang ngen kalpuya tu te nge in nam hnoi ti te tarlan na kan nei don ani Dibugar asamami kumsomni pania upa tlangwal le a then pain investor te bomin cheng vai bel se sang ni zani te meu chu an lak saka hetiang hian kumthum chung an local pui to ani investor te hi tundin muna Guwahati ya an hria thei china chuan mi zaruk an nia ani hian sum tam tham tak chu apung oma mukir lendu wangin an invest ani ama saberatan an thuak burber hi tungiani ani hi kumsomni pani chawa upa Bishal Fukan ania industrialist sangin ain soya company pali nei angin ain soi boka he inbum na lian taka hian an thuak burber ani Bishal hian nun nuam tak amanga thil changkang le man to tak tak anei boka Assamese film industry a po investment atia in kung kai na thata kan nei nge he tlangwal hi alanau pangkhop maya kumsom ni pani chau ania amaro chu athluak hi thavio aniang mitam tak buma cheng vaibel se sang ni zani te meu han chu sak thei mai chu turu takhi ne rangot mai he tianga thluak tha hi chu khovela hian mitlem te an ni ome ti chuan tunge thian pa hi ni vele le a thian pa hi Swapnanil Das ani vele thunga entrepreneur mi angin hriat ani vele a ani po hian online lampang thil akalpuya trader.swapnanil CEO angin ain soibok ani Swapnanil hian Guwahati ya training center a honga mitam tak trade online ti dan azir tir thin tunlai khovela I chuan sum siam dan hi kongsang sanga omto a trading hi hria tamtak an omtonga chuti rualin mel hriat lo po an la om nual ome trading atang hian sum tam tham tak lo theiangin tunlai khovela chon hriat ani toa chuwangin mitam takin trading lampang hi an war toa thiam tumin thei to pan chu bok ani mitam takin hausak puin omto bok amaro chu hetikara hian tamtak inbum na omle tho boka inbum na tam ema wang hian film khorangai ani Swapnanil hian engtiang chin nge mi puite thlem dan ti chu bi chen na kan nei lokang mitam tak anma ni hna sum invest chu ni somruk chungin 30% pung oma pekir le an niang ti in Swapnanil hian apuang ani investor ten an sum chu amma aya tamin an mulet le theidon ani he investment a hian miterin na an nei nuwa chia sum chu amaya tam investir le torin thiam takin an norkal le thin bok
he tiang investment ti thin te hian mi pui te thlem dan chun thiam em maya fugan le das po hian an investor tur te thlem nan hian an chen na hmun nuam tak le an nun nuam tak an hmanglai te chu thalak an pho chuak thina tin chu mai ba ka foreigna an thalak then khat te an tar lang tel boka karman to tak taka an chung lai te po an ti lang chin he tiang hian an investment an ti wanga an hlotlin zia an tar lan hnu hian mi tam takin an mania rin na an nei ta a an din munanga din ve an du wangin an sum nei ang te chu mi tam takin an invest a thin ani he tiang khopatam investor te sum an lak sak hi engtin nge an man chu tak le he in bum na lian tak khi an man chu theina chan chu an hun tiam ni som ruk thlen main investor chen khatin an report wang ani investor chen khat te chuan Assam police a report an the luta ti chuan Assam police ten he thil imbum na chungchang hi chui chian na an nei ngala ma an lak chak em awangin he tiang hian an man chuak theita ani Assam police te po an ngai san khop mai Assam police te hian tundin muna he inbum na innam hnoi te chu mi som thum pariat an man toa SEBI 10 an chui chiang mek bok ani heng mi som thum pariat an man ba ka hian tuna hian man an nei le he an mi man hi chu minaran ani lo le ngal sumi bora le apasal hi anin nam hnoi ve a tuna hian man ani to bok sumi bora hi Assamese actress le choreographer aniya bisal fukan he mi bumna a an thuak burber farno hi ani sumi bora hi apasal neina Rajasthana anutrapa hian cheng vaibel che thumlai aseng ani ome athom no leina tan cheng vaibel che khat apea foreigna jinna tan cheng vaibel che ni le chanve anutrapa hian ape ani aum zia bera chuanin hemi te unaw hianin mitam takin an sum nei ang ve te investment an ti te chu nom chen nan an lo manga tiang hian in lak len nan an lo mang chu ni ya arap thla khop mai tin chu mai ba ka sumi hi minaran ani lo le ngala hetianga milar le mi ngai san hianin midang te bom tura ma alo lak pui thei hi thil oi omlo tak zok ani police den an chui chian na phei chuan sumi hian mi tam tak he application na investor hian asom thin ani ome he investment na investor an hriat chu te hi tundin munari chuan mi zaruk ania he hi Guwahati khopuya chau ni le ngal chuwangin Indiaram state danga te po mi tam tak anom don ti achiang ome Guwahati a hian investor te hi an bank account submit torati ania dan phalowa transaction anti theinan Assam police chuan he investment chungchang an hriat chu hi chu abul intran na chawalani an lati le ngal chu wangin mi pui te chu film khur turin an cha mol ani